Kua whakamaua e tētahi tokorua o te ao toi Māori, o rāua hoki ngā mahara mo te wā e tamariki ana rāua, ki runga i Pumiere. Hei koha, hei tā rāua, ki o rāua kuia. He whakaputa i o rāua puke ngā toi, ki runga o tēnei tīni kinaki parāwa prai, te ia o tēnei kaupapa, a Katarina rāua ko tai kere kere. We spent a lot of time with our grandparents and we wanted an exhibition of works to show the memories that we had with them. The thing that we remembered most was we always had fried bread and we both used to dip the fried bread in the golden syrup. Ko tētahi āhuatanga e kore e wareware te e ngā tokorua nei, ko te pai o te tiaki ao rāua kuia i a rātau, ngā mokopuna, me te reka o ngā parāwa parai, ane ni mā. I huri anu ngā ringa rehe o tai rāua ko Katerina, ki te whakairo me te whakamau i te whakaaro Māori, ki runga o tēnei inu whakapakari tinana. I remember since even from Kohanga, kindergarten, primary school, we were dropped off at our nans. There was always either parawa rewana or, or the fried bread with the golden syrup, always on the table. We wanted to have it a Māori feeling, so we decided to redesign the whole concept of the golden syrup. He maha noa tu ngā kaupapa ko whakairo te e ngā tokorua nei, mai tō rāua kāinga mō ngā tari kā waratanga, rūranga āiwi, me ngā whare pupuri taonga. Ko tētahi atu kaupapa, kei te tirohia e tai rāua ko Katarina inae nei, he whakamau iwa rāua whakairo, ki runga o ngā pāke te tī. Joe Glenn, Te Karare.